Ikipe y'Abanyarwanda burya n'ubukombe turabakunzi bayo burya n'ubukombe muri bino mu byiza burya n'ubukombe ngo ayimama ndaraye igire mure ayimama ndaraye igire mure ayimama ndaraye igire mure abayobozi bacu burya n'ubukombe abafana bawe bose burya n'ubukombe aha mu gihugu hose burya n'ubukombe ndetse no mu mahanga burya n'ubukombe ngo ayimama ndaraye igire mure ayimama ndaraye igire mure ngo ayimama ndaraye igire mure arya matema yawe burya n'ubukombe arya masoti yawe burya n'ubukombe ubufatanye mu cyuga burya n'ubukombe ishyaka n'umurava burya n'ubukombe ngo ayimama ndaraye igire mure ayimama ndaraye igire mure ngo ayimama ndaraye igire mure Burera
Burera. Yeah, special thanks for Together We Can. Thank you. Yeah, murakoze cyane. Together We Can Fan Club. Ari nako muryoherwa n'ikinyobwa cya Skolaga. Uyu munsi turarya show. Muhumure turarya show. Yeah. La Gloire Trading Limited yo ni ikwereka inkongoro gusa ahubwo ikwereka abo yareze uzarebaho amakaro yayo yubatse ubwiza bwaho buzakwereka ikinyuranyo ni mu gihe kandi nihagarariye Goodwill yo mu Bushinwa na Somani yo mu Buhinde ibihangange byahegitse izindi nganda zikishakisha inyubako zanyu rero ni muziha agaciro mwubakisha amakaro ya La Gloire Trading Limited akomeye adacuya indahangarwa mu guhangana n'ubukonje humidité sanga mu gakiriro ka Gisozi cyangwa munsi yo kwa Rwahama imbere y'ishuri Remera Catholique. La Gloire Trading Limited, good tiles, good price.